Awesome. Ye bi brief ga decision go himbe ni ga emergency meeting yung pi. Ke decision ijin sket yo pi kat kamwa pa bat kat kamwa yo pi aki kubor bahwa em kenika ka strike ne ke liang ki nong kre yang I ji to kat kamwa yo pi ni bahwa em na perdi yang I ki membar la ne ki isi membar ki uda tip chua la ni ki wo tip iya ke tu ke jingle yang di staff ko I kat kamwa de ji agani Nima hagi ni benai ku dep hagi ni dia ku dep hagi sket da em ku je kelam bat em ku je pemban wa ki officer le ne wa staff wa tau em ki je ya cha kat ka man ikan ni naga liang yang ka stip committee da lalu ti ine benta wo mitho poisa le ne wo mitho fot ma hadino da lalu ti de chem government hagi ni por em gani ka lockdown Nagalian ke government da ebor ki I wo penbiang na iya ka jingkain ke jingdia ke yang pi ni makat ka wo man kate nagalian ke sarkar ni nagalian ke diam ar ong ko I wa pim em share de pi Henry even the yo I ya ke jingkain ke jingdia kat ka wo man kate langba ki udah dep reconcile nagalian ga eji ida emi statement wara kita I bat yo ya ke jing dia temut yo move na I ke government wa I dangbun ke poisa ni nangbun ke share yang I naduk ke major haduk ke minor kodang tau yo I Kadwan ga expected share go ku to yo pi na. Untuk di duk expect ile Henry Kauman yang kata da yo ida ke exact amount ko dep KDI ko dep kaliak I wi statement ya gayi ko dep su I bat ya gayi ko da su I le mon de emi kate Henry ini to ibenta iwa em ke di lockdown myo di ka mu le ni myo di ula li chem mo ga government le ni wo chief minister haji to uli penyo yo wa iskat ke ni ke poisa da to EPE ni benta wo yo ni clear ya ke ni ka tulo te ke poisa hai ko to yo I ka man kat de haji sket nakaliang ka major mineral na to yo I seprapa wikrur lipa nyawlak prap kedejar sanspa supa but na ka minor mineral to yo I sekanru krur pralak sanpasan hajar praspa prawasan tegah kini to ke jingkeng ki wo yo I kudaya dep reconcile ki na po eji wa kini to ke share ko kaliak ke government ko dep su pi kate bat ko jang sa skate te chief minister dong wi ino ya ke jingkeng go biang ti yo tip yu pun like lakat wo yi pun like le andre de dep kini ro jingkeng ni de dep penbiang lo di even tai wa sa wi I che government yo pun like ke I skat lakat wo to wi go pun like le Mungkin itang sini ya pem yo pi na gani udang kembe. buat adu kata buat lekat te inang ya kedong ba inendang ya baby ya katahi ka share ko yang ikurim tamo kani ke jingkeng ko kana pintu to ka jingkeng ko de update hatu kani ka last financial year hadu new mas kani to jingkeng hadu yang mas te haji to kani jing sket staff de to ungat ki le de to uyang ki ya ite kam le ne kluti ko da lai yo wasa rim tip ni down nin hak dak mi ya to ke jing yalang ni ke jing ya pembat yo ki wa udang kre andre jing sket ida ka stip committee da rai wa la da em makana ga ni ga lockdown la de pembat ini wa open kre kam I function ke office da ketuka 30% dan nagiliang ki department ora ki head of department da bu gi ne da benta gi di staff woto kate wan ga kate gasni kate mut yo ya just ya kate ga lepa person wan gi staff le manda circulate iya kate nin man petan ta mi nda kate ke jing ya percawan ke womboy wan office na ga da go wom yo tulo le ngan to sya na galiang ka sti committee I mau